Memwakwa bene so mididi afia amankwa tamaklo health tips wa Adom TV Badwam na wachi mu nkombo na ye mede pa me yehwe so nso usua de ti wo de nyame Adom awo awie ai yentie ma ye mamma no ne ntime mmoa ye nyina ye hunu ne ma seya conditions bebre mu nyina no epepa form ye kwaware a ye behunu ne a ye kwaware no ti aware no ye wura mu asa no nyame Adom keke enafo de check sa blood group on ni nyanka ye nyina ye ncheke ye to so ahwe treatment e wo hemophilia mu oba padan na tenedwem ye to so enso ye mu akwaba ye na se ye hwe treatment a modema hemophilia yo so bi wo hemophilia na hemophilia na ye wo ma horo miensa sa ejina sa factor 13 no factor bako 13 ne awuni no na ye de ama wo type because treatment no we need say specific inti ye test na e ma ye hu se wo number 8 na wuni bi ye hu se number 9 na wuni bi and say number 11 na wuni bi so obi ni number 8 na ye say no type A hemophilia A obi ni 9 na ye say hemophilia B no obi ni number 11 na ye say hemophilia C but the common pa ye hemophilia A na B na to so and C inti treatment na specific inti sa factor no na wuni bi anaso obi wo bi a ne de no endorse inti no se nipa ni pra no ba ye test ni ehu se wo 8 ni na wuni bi a ensesa nya se nde wuni 8 ade chance wunde bi sa neti ti nipa no pra ye de ne ba artificial way sa natural adem and a brony afan wa ye na artificial way into ba factors na ye adwuma te selada metia number 1 so na me de afo number 2 ha ti afo akodu wa nam say 8 ni na say ni wa ento aso bi ti za nkofo no omomoja na ntu say yo ba bibia de betu so bi e be fo moja ni na betimi afiri ni mu aba enti say opra ana moja no ye moja ye hu ana de egu aposo no nipa ne ba na yamano edro no nti yama wa artificial form na ye de ba akoma wa nya se kwa afebo de bi ye de ma we bi di bebi a donhwe dumienu wo mumu ebi so timi di donhwe eduanan wotwe 48 hours ewu ni nyina agina so nti ye de ma we bi wo ha obehia treatment no ba ko mienu na ye de na to so ne de ma le edro ne de mom ne bo e de pa se we hu penicillin to asa na ndro ne te penicillin to aketo ba akosa na ye te say $100 ai inti obetimi praba bo a nim na ebo etimi ma no bo a miensa 9 eno no $400-500 se ebe ye obi operation sometimes etimi ma na ebo a 10,000 inti dodo no inti wo ya na say $10,000 no ena wo kono na anyamencha ade ne ye nya eduro ni free etu inti yehu so wo yare na ye wokuo Ghana Hemophilia Society ene ye wo wiase nyina ekuo aye from World Federation of Hemophilia omo so ne enam na enye eduro ni free na abesi Ghana Hemophilia Society se ne ba ye obi a wo yare ni bi no ebenye bi nti enye eduro betimi akoto wo drugstore na eduro ne ye twero ba akoma wa na oba no behia menza no $300 and $1 yesen nti eba na ye mawa na ye hwese ubehia ba akwa na mienu enda mienu ana miensa na ye de treat you ti no ye wo kwan a upra na ye de ama ti no ye kwan nti so obi 8 ni no nia oba eduro no ye be fa 8 de no na ye de ama se 9 na wunia no sa ti ndro no engu drugstore engu hospital nketenkete so ti Ghana he wo treatment center kese mienu e wo kolebu na konfa no chi nti tamalefo be de nti ne ye ne se omo fie chire no eba no ye trainee and doctor for nurse for na hospital na o teben no na o kwa ne ama ne kakra ti se ne ba kwa ni pra won fa ne fita malema so de ne ko hwa na doctor for ne kasa ye be tro mo kwan yo mfa so a o de be be dro ne de ne na me ka no ne bo e ti no ye kwan ba ko ne se wo pra ne de ama afa ye o kwan ba ko so ye hwe mo ne se yempese eprano ebeba because omukotodwe no se nyunugum ebi wo ha kotodwe no time kwa ntimi pa no ntimi ntina kotodwe entire ne na ne nsa no akase nti akrani tu so pe ende ye wo bi a ende na wotwe bia no ye be wonu mmprensa ana mpre $100 ye no ai
enti ya de be wo no eno saa no de bia e ma saa de ne dodo woni mu se ne be ya wo mpra ti eno saa ne de mo de na asem na no de ye fancy ha pa wo chena nyame ya adom a wadaro maka ye ho na ye nto so na ye prevent ye ho na ye mano ya mfo manko hawa ti see mo aseda ye endpoint homeopathic clinic dia the number ni 0244867068 0244867068 ochina nkwa ho den ho a ebesehia